Thokozani sanibonani dumelang absheni and hello. Lo bulisayo Inyanga MPEDI umkhuloti all the way from south of Johannesburg eGoli. Hey lights bapina ye man ngizwa kai. Ngise orange farm la ngikhona. Bantwana bami ake sikhulumeni namhlanje singakhuluma ngani? Hoy mayebabo singakhuluma ngani? Ake sikhulumeni nje. What can we maybe talk about? Talk to me. What are you facing? What is happening? What is happening in your life right now? What are the challenges of which you are facing? Okay? Let me say you don't know what is happening around your life, what is roaming around your life. You don't know. You are just confused. How can you be confused while mkhuloti is a general overseer? Umuntu ohlola abantu, umuntu obhekela abantu indaba, umuntu ovela abantu inhlanhla, umuntu ophakamisa abantu, umuntu olungisela abantu imisamo yabo, umuntu oyenza nje into enkulu. What is confusing you, my child? Talk to me. I am referring you as my child because of ithongo elingene mina. Ithongo elingene mina umuntu omdala. So umuntu omdala uma yena ebona wena, ubona wena uyingane. Wena you might be my peer by age, but by my spiritual age, ungwanaka. Even a 60-year-old ngimisa ke ngwanaka. A 80-year-old nginamathusa amadala, omama abadala mina. Nithi mntwanami. Jwale, talk to me. Talk to me. What is it which is happening around your life? What is happening around your life? What is happening around your life? Talk to me. Kwenzakala empilweni yakho? Kwenzakala ini empilweni yakho? At some point, you feel confused. You feel devastated. Abantu bayakuhlukumeza. At work, bayakuhlukumeza. Some of you think of which ungathi ungacommit suicide. Why must you do that? Why must you kill yourself? You don't have to. Ukasipolaye. Ukasikaba ipolaya man. Ukasike. Mkhuloti each and every day consult nabantu. Ngiyakubhulela ngikubhekele indaba zakho with an amount of 500 rand. Uma uphethe 100 rand ngaphezulu ngize ngikunikeze iswasho. Each and every Saturday ngiyena ikereke yaSphiri yakena each and every Saturday. From 2 to 3 kereke yaSphiri yakena. Ngikhuleka nabantu. Ngithandazela abantu. Siyenza into emfihlakalo le ngiyazi ukuthi kwenziwani lapho. Le ngiyenze ngisho. Each and every Saturday. Just with an initiation of 1,000 rand. Then your life changes for good. Then each and every Sunday ngikhonza nabantu. Siyakhonza nje sibiza umdali, sibiza uNkulunkulu, sibiza umveli incane. Sibiza izulu emfihlakalo, izulu emangaliso, izulu enothando. Sibiza uNkulunkulu wasenqabeni, sibiza uNkulunkulu kaCaba, sibiza uNkulunkulu kaMkhuloti, sibiza uNkulunkulu kaGadebe, sibiza uNkulunkulu omakhulu khokha abadala oShembe. Sibiza uNkulunkulu onsikana, uNkulunkulu omathanzima, uNkulunkulu amakhosi akudala, uNkulunkulu omgijima. Bese khona lapho on a Sunday kunalento lekuthiwa uqela. Niyacela kuze izinto zenziwazi zikhanye futhi zilunge. Then khona lapho on a Sunday ngigezela abantu imisamo yabo kuwashe umsamo wakini. Umsamo wakini wenzwe kahle, umsamo wakini izinto zikhanye, umsamo wakini into zivuleke. Yes. Umkhuloti yakwenza lokho. Bese on a Sunday futhi there are products of which are there. La wathathayo wasebenzise for ukuthi isasa lakho libe ngcono, impilo yakho ichakaze, ibe nekusasa lichazekile. Yes. Kinto semkhuloti adiyetsanga. Manje kukhulu ukubonga kwikhulu kaMkhuloti ngemisebenzi eyenzayo. Ukubonisa abantu izinto ezifihlakele zomhlaba, ukukhulula abantu ezibopheni zobumnyama, ukulungisela abantu impilo zabo,
ukuteacher nokufundisa abantu ukuthi thina sabantu abamnyama kunjani emhlabeni. So ngikhuluma nawe umuntu ose-Eastern Cape, ndithetha nawe umuntu oseMpuma Kapa. Inyanga yoMPEDI umkhuluthi uyeza, ndiyeza eMpuma Kapa, ndiza kuni ndizoshunqisa impepho kulase Port Elizabeth, ndizoshintsha impilo yabantu, ndizoshintsha imeko yabantu, ndizolungisa izinto zabantu, ndizokhulula abantu kwimimoya emdaka, imimoya kaSathana, imimoya yamadimoni, imimoya yamathunyelo. Ndizophakamisa abantu abafuna ukubantu zabo ziphakamise zilunge. Ndiyeza eMpuma Kapa, ndiyeza ePort Elizabeth, ndiyeza eEastern Cape, ndizela nina amaXhosa, ndizela nina amaMpondo, ndizela nina nonke sizwe sikaFaku, ndizela nina nonke ninabathembu, ndiza kuni ndizovula izinto zenu. Ngiyeza bantwana bethonga, kiyatla bana babadimo, kitlabe kiliteng, ngikhona ngaphakathi eMpuma Kapa, ngiyatholakala. Even though I cannot cram this place by my head, but ngiyatholakala. Nditholakala e32 Troy Street, Personville, near Algoa Steel, after Roland Park. That's when nditholakala khona. Uma umuntu odinga ukuthwasiswa, ndiyeza apho. Uma umuntu ofuna ukuthi usebenzelwe ngekereke yaSphiri, ngiyeza lapho. Abantu uma ngibona ukuthi iMpuma Kapa izawuphatha unyanga yoMPEDI umkhuluthi ngehlobo li-right, ndeqawe ngizaluvula khona apha eMpuma Kapa. Abantu bakwazi ukuthi bakhulekelwe ngendlela yeqiniso, ngendlela yamandla, ngendlela yenyaniso, ngendlela yamathonga. Ayikho into engekho kumkhuluthi. Wena umushi umkhuluthi ujahela impilo yakho uthi ubonto zakho zingahambi kahle, hamba. Nakere tsamaya ngwanaka. Nala jikena kerekelo wena utatile ubona hore e ka re mkhuluthi unsinyetsa nako. Nakere tsamaya ngwanaka. Ubona hore ya kae? Ngoba la kumkhuluthi ayikho into engekho. Abantu babaleka bashiwoti, mabaqeda ukushiwoti bahambe bona bayefuna imithi ngaphandle kwezinye inyanga. Bayefuna ithwalo kwezinye inyanga. La ekhaya yozubuye mntaka baba ngoba la kawuthi ayikho into engekho. Mina ngiphethe uNkulunkulu ucobo lakhe, ngiphethe ingilozi zakhe, ngiphethe umdali ngesandla kanje. Zonke into zikaMdali ngisiphethe kanje. Ngiphelele ngomdali. Angidingi nix. Manje wena utafamba lokufamba utabuya la ekhaya. La ekhaya utabuya la ekhaya. Utabuya kahle. Utafamba utabuya. Utashikota leswi hlabako, by that time uhumela ka mina ka uthi. Then by that time usu right futhi utabila ka mina. Ene shem ntakulungisela ngwana me. Ntakulungisela. Manje abantu bathanda ukuthi babe nalento leyimpiko. Umuntu mefika namhlanje ufuna ukuthi umbambe ngesandla bese imicida kusasa adopi 1 million. Once engadopanga 1 million, hayi akusinyanga le. Mina ngiyinyanga nimela ka uthi ngiphethe inkinto. uNkulunkulu umveli incane siyakhonza. Imithi ikhona, yiphakamo zikhona, yithwalo zikhona, yigubhu zikhona, into enkulu edlula zonke emhlabeni kereke yaSiphiri ngiphethe ngezandla kanje. Inyanga yoMPEDI umkhuluthi lokhuluma nawe. Khuthazeka, tlohella honna o rata dintho o tlabe wa lema lefatsheng. Le ha o kopane le batho ba tshwanang le hoti ba bulang dintho tsa hao, ba lokisa ntho tsa hao, wena o ikeme o mathetse ntho tse snacks le botekatsi. Lahla sebe o kgone hore o phele. Lahla sebe. Lahla sebe le bojwala o kgone hore o phele. Wa bona by the day uzawuyekusela utywala, uzawubona ukubana imali yakho yenzani ngayo. By the day uzawuyeka ukusela utywala, uzawubona ukubana imali yakho yenzani ngayo. Ngapha usela utywala, ngapha utya izobisi, ngapha usela utywala, ngapha utya izobisi. Uzawuyapi ngobomi bakho? Uzawuyapi? Uzawuyanda wona, uzawuphela phi? Uqinga into ukubana ngubani wena?
lempilo uyinikwe mntanami, uyinikezwe lempilo izinyanga zakho kwini, awuziphanga lempilo. Ngoku kuzawufanele into yobana uzazi into yokubana wena njengoba usimane lempilo le uyinikezwe ngamawenu, ngamanyange, izinyanya, you must respect that, because it's not just a normal thing. To live is not just a normal thing. To be la kulobomi, abantu abaninzi abasekho apha ebomini babhubhile, bambile, babengathandi, but wena namhlanje usaphila. Ukuphila kwakho kuyabonisa into yokubana umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu unawe. Umdali wezulu nomhlaba unawe. So don't you dare udlala ngobomi bakho. Your life is important. Treasure your life. Treasure your life. Ngikhulu ukhuluma English ebolile, ngisho njalo, treasure your life. Bophelo ba hayi be treasure. Kube igugu. Lobo nganyanga yompilo uMkhuloti, ngifonele ngithinte, ngise Orange Farm eGoli. Siyabonga makhosi.